batata mbuti ba mama tukumini mutangu tulanda nga nsangu zetu zikiziunga kiri kabenu kululu zibula makutu luwa mambo. Ma examen de tamamfula yoyo ni biganu kiningi lo fe wunu ki lendi ki makuma tatu ngondo Augusti infuma funda modi makumode mosi mu République démocratique du Congo diakulo kumanza matadi ki ganu kiningi lo fe ku ministre ukiziunga utalanga mama ndongo kolo Serge Kwebwena Tanda kuna sikulu di 30 décembre kuna minkondu kuna kubazibole di nkela zimaitem kuntwala officier di police judiciaire ba représentant ba bana banzonkanda ye ba inkengi kuni makuzibula nkela imaiteme ministre yutalanga mambo ma ndongokolo ku Congo Central kumosi ye inspecteur principal provincial ye bampumu bankaka bakiziunga kindongokolo ku Congo Central 1 ba yanti kidingi mugumuanga sa mugukaba maiteme mana ku bana banzonkanda ba wafundisa la kizamine kina buba katuki di ku sikulu di 30 décembre kuna minkondu Serge Kwebwena ye kimvuka kyani kiakulu bakulu mukiningi kuna sikulu di mpozo mukuzai kibeni kede bwekita lutila kizamine kyokyo ni mboti kunsuka bakulu mukini kuna centre Matadi 5 kuna sikulu di Ndwelu di Londe kuna commune di Matadi. Inspecteur principal provincial Théophile Junior ki asa Kamenga yani domeni tendulanga genengi intemu muntalu yebana babata sala kizamine kyokyo disongrila zaisingi voku Congo Central 1 bana ki mabena 24465 yemuna bana babakentu ki mabata gana 40% bana bakulu bata serla muna masantre mawa kumasamba no ye nana butu bana mukidia ka kumbanza matadi tutamona bana ki mabena 7285 buna bana bakentu batagana 52% muna masantre makumi ye nana katu vila kana ku nde ma examine mo batasala ma examine ma 57e tuka ki yidimena bio bizamine mumvula funda de mosi yenka mavoye makuma samba de nsambwat bizamine bio bita luta mboti muna kuzitisa kunsiku diamuriki mbefu ki COVID-19 musaka ki yalagana ku bana banzonkanda mudi cérémonie de luti de mudi mama matadi la kibaboke la ngolo putuvo traite négrière de songri la kubamba mbundu mpasisi mona muntu ndombi yebu bakatula mpasisi na kirika kisalameni kuna mbanza i muanda mo lumingo lulutidi ye katuvila kana kone muna inkinzi una intudilongi ukedi babokelang mo français vo prise de conscience de notre histoire à travers la connaissance et la valorisation des sites de mémoire de la traite négrière pour repenser notre devenir mana mabawode pasisi mona mutundombi ye bubakatula mana makulu intudilongi una busarimini basole wow namnuku safo batu bakulu babena continent di Afrique ye babena kunti i République démocratique du Congo balena mugubambuka mbundu mama sala bantu babetu bampanga babetu bambuda babetu babatika mabamona mpasi bayena mu makontinent mankaka gata di ntia mfumu dina mumbela makilometre kumiezodi mukukuma kuna cité côtière du Muanda ikifulu kikisalamenengi bantu musafo bakota mu masuwa ye benda munti zinzenza bonzu kuna nti Portugal kuna nti Hollande kuna nti France ye kuna nti yiba angelesi ntetiba kuma banwayi kerika gana kifulukina abakotela masuwa musabenda kuna bakuma banwayi bantu bamfumo wa politiki bafuana kibeni bakeri kuna inkinzi kuna ceremony dina ye bamfumo bakiziunga mukusaba musikibeni bamona kifulukina kete bwebu masade mina tutamona présence ministre ukiziunga utalanga mambo ma tourisme Edouard Sambansitu
muna katiki seremoni dina di mfunungolo. Seremoni di salama bufuana kana nkotolu yi kata di nsia mfumu usafo bampangi baba vuiri kata dina bagoyu ba gana mboti zifuana ku bamfumu baba luyalu beseri kuna kifulukina mu nkumbuntheti yebawu bavueti ma masque plus ye wotu taridi kontu masque de vuiri ntendo lazani undanga bavuteri matodu mafuana ku ma masque masamba no mabavueti kuna ndengi samba no zina kipiki yakulu kina kiri kuna kirika kulumukini kuna site di nsia mfumu kontu mambre dina muna luyalu lo sama lukonde kulumgeni kuna ye conseiller spécial di chef de l'état utalanga mabo mama vivi ye mfumu ubilu di UNESCO République démocratique du Congo bawu kaba konderi ingouko una en rapport ye cérémonie dina di batekila bampang babetu mwana pasi bampang babetu ye kunchuka ba bakidi batudiri tadi dinteti mukusonga fo bafati yantika mukutunga kifulukina stel mugusa bantu babamukila ngambundu dimpasi zimona muntu ndombi kerika muntu kikesa yukuma inwayi muna makontina mankaka katufila kana kuune lukanu lubaka makumfumu mbanza matadi pati nzuzi wa makengedi mudamudi bantu banatanga bitukutuku mugusafo kabalengi dia kako muntangu 18 kirika binati tukutuku kabayangaledi ku muna lukanu luna udambudina intuarisi u association dinatanga ba bitukutuku umuzina di bamo bamonekene yani kibeni ulombedi kubamfumu mugusafo ba osi babaka tukanu tuna baba tela ngabusa baudi akabakalanga muna tukanu tuna jambu dina insikuuna kerika mfumbasa matadi u katweri wao tufiriza ene mfumu binati tukutuku yani uzae sidi akane antuka muna ma prise de décision mana ba ubo fiti kalaka yeta lomba ku binati tukutuku bakala na mio abuisa mbundu mambo tikwani mena mfumu ya mbanza monsieur le maire de la ville de Matadi bakaka décision ça on a ku kandika ba motoski c'est ba tambola avait au-delà il y a 18h alors diambuna vraiment il y a pesa ka ba vraiment qui est CV il y a pesa en tout cas et puis manganza alors que l'ombo il y a ba pesa ka beto vraiment ba kuzaka comme on a beto samba il voulait beto juste président qu'est-ce qui se passe na diambongona beto voandaka vraiment associé ni de près ni de loin na communauté beto nous vraiment il y a salaire de pain passe mingi alors na kilumba ya mazono bampangi ba motoskriste ba bimara pe na nganda sana ku revendiquer sana ku vraiment tout cas ku telemina pe na sikuina na komona que beto ke ba motoskriste beto ke ba bandive beto ke pe ba voyou tout le monde ne sont pas des voyous nous sommes des responsables. Nous sommes des responsables. Mais que ça là qui ça la bête non tout le monde ya vraiment en beauté. Il y a ça là que non bampangi babima et puis nganda ba ça la pena diambouina pour que baza va pe ku lomba na monsieur le maire en élever pena mesure na ina et puis diambon pe ya vana pe ya salamaka monsieur le maire en élever pena mesure na mais diambu ya mpasi en tout cas betina lomba en tout cas bamfuma beto ya kizunga bamfuma ya beto pe ya mbanza pourquoi pas ya ba commune kanasi mambu kele quand c'est une décision quelle na bilumbu kena kuiza beto ke association beto no ke encadrer ba motocycliste beto ça va que secteur ya ba motocycliste il y a que secteur moi qui est vraiment très sensible na tous les plans alors quand c'est dit ambuke ba associer ke beto ça que na espérance na beto na yao beto na pe kusunga pe na ba autorité pour que mambo nyonso ya samina na mtu vraiment et puis en beauté. Atondu mafuana kubeni kulubalo bakiriki wisa kikulanda nsamu unkokela ilumki huo